Huni muda wa mafundisho. Umwanya w'inyigisho. Basi naona muda umekwenda sana. Ndabona ko umwanya uri kuyibuka cyane. Takusiye ko kidogo. Tunakora kwa gatoya. Sababu kuna kazi zingine. Kuko inyuma n'ibindi bikorwa. Ni muda wa kutulia sasa, sio? Umwanya wo gutekereza rero. Kwa hiyo chukua Biblia yako. Rero kubera ico tura Biblia yako nabo. Wenyewe wanaleta watoto wakamata wengine kasi moja, watoto kani kimya, tusikie na Mungu. Hama bafisa abana babatore, hama abandi babashire hamwe kugira ngo bashobore gutekereza cyane. Nisema kwamba tuko tunajifunza fundisho. Ni kuvuga tuko tuyigisha inyigisho. Nasema ni nini hitaji kubwa la makanisa mengi ya leo duniani? Ni kichifuzo cy'amashengero menshi ku isi. Kitu ambacho makanisa mengi tunaona yanakimbilia sana, yanaonyesha vitu ambavyo vinaonekana kwao ni vitu gani? Ico tubona amashengero menshi akunze kwerekana ibintu biboneka iwabo. Sasa kwa hiyo sisi tunaona makanisa yanaendelea kuwa mengi. Ivyo tubona uko tubona amashengero ashishagurira. Maana tunafikiri na tunaona kwamba habari njema inahubiriwa. Turabona ko hange tubona ko umego ubutumwa bwiza buriko buravuga. Ila ukiangalia kwa macho vizuri kuchunguza, si habari njema inahubiriwa. Ariko uravye n'amaso neza ukashishoza, si ubutumwa bwiza buriko buravuga. Kuna vitu vingine ambavyo vinafichwa ndani ya makanisa. Hari ibindi bintu binyegeje muri ayo mashengero. Sasa mstari mkuu ambao tunao, umurongo mukuru dufise ambao unaongoza mafundisho haya, urongoye izo nyigisho. Unajua kwamba yule mstari ambao ndani ya Isaya mstari wa Isaya mstari wa kwanza, turazi yuko ari umurongo uri mu butumwa bw'ahantu mu vyanditswe vya Yesaya kane mstari wa kwanza, umurongo wa mbere. Mnakumbuka mstari? Murawibuka? Unasema hivi, uvuga ngo na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, ico gihe abagore bazofata umugabo umwe bavuge, tutakula chakula chetu, tuzorya indya zacu na kuvaa nguo zetu wenyewe, kwambara impuzu zacu, lakini tuitwe tu kwa jina lako, ariko twitirwe ku izina ryawe, utuondolee aibu yetu. ni ukuvuga udukureko ubumaremare. Maana tusiwe na aibu, maana tuonekane kwamba sisi tuna mume. Ni ukuvuga ntituboneke kw'isoni na tuboneke ko dufite umugabo. Bali hiyo mstari ndio mstari ambao unaongoza mafundisho haya tangu mwanzo. Uyu ni umurongo urongoye izi nyigisho kuva mu ntango. Watu wengi wanafikiri kwamba kuna siku itafika kila mwanaume wote awe na wanawake sawa. Abantu benshi biyumvira ko hari igihe kizoshika buri mugabo umwe azogira abagore 2. Na ila sio kweli. Ariko sukuri. Ila unabii huyo tayari umeshafanyika. Ariko ubwo buvugisho bwamaze gushika. Tunasema kwamba hao wanawake ni mfano wa nani? Twavuganye ko aba bagore ari kigereranyo cyane. Mfano wa kanisa. Ni kigereranyo cy'ishengero. Sasa kwamba kanisa ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ishengero n'umugeni wa Yesu Kristo. Na huyo mume ni nani? None umugabo ni Yesu Kristo. Umukwe ni Yesu Kristo. Sasa kuna makanisa mengine ambayo yapo yanazaliwa hivi sasa. Leo yani mashengero yale kapuku ambao yeye hayahitaji mambo ya Yesu Kristo, chakula chake au mavazi yake. Nukuvuga ayo mashengero adakeneye ya Yesu Kristo ili yaziwe cyangwa inyambaro ziwe. Maana yanafanana kama makanisa ya Kristo ila sio ya kwake. Nukuvuga yishushanije n'amashengero ya Kristo ariko sayiwe. Na unakuta haya makanisa wao wanataka waitwe kwa jina la Kristo tu. Nukuvuga ayo mashengero bo bashaka ko bitwa mu izina rya Kristo gusa. Maana hawataki kufuata neno la Kristo walizingatie. Ntibagomba kwakira ijambo rya Yesu Kristo ngo barigumye. Na kile chakula ambacho wale wanawake walisema tutajilisha chakula chetu wenyewe. Nivyo vya kurya abagore bavuze ngo tuzorya zacu. Sio kwamba chakula hicho kwetu si wa Kristo, ni chakula cha kiroho, ni neno la Mungu. Ivyo vyo kurya kuri twebwe aba Kristo, ivyo kurya vy'imwemu ni jambo ry'Imana. Sasa kuna makanisa ambayo hayataki tena kufuata Biblia jinsi inavyosema, wana maneno yao ambayo wanatumia, hawataki maneno ya Kristo. Hariho rero yandi mashengero
Biblia tena, ila wanataka waitwe ni kwa jina la Kristo, waitwe wa Kristo tu. Nico gituma muri ayo mashengero hari kuza bavugishwa benshi, ariko ntibagomba ko basoma Bibiliya, bagomba ko bumvirizwa gusa kugira ngo ijambo rya Yesu Kristo nirigwira abantu bari ariko hamwe n'amajambo yabo. Na hao wanawake wakamwambia Mungu wasema kwamba tutajivika mavazi yetu sisi wenyewe. Abo bagore babwira uyo mugabo ngo tuzokwiyambika impuzu zacu kwenyewe. Na ndio hayo makanisa yanakuja hayataki wavae kama jinsi Kristo anavyotaka, wanasema wana mavazi yao wenyewe. N'aya mashengero rero ikaraza ntagomba kwambara nk'uko Yesu Kristo ashaka, ariko bavuga ko bafise inyambaro zabo. Maana Yesu Kristo ana mavazi ambayo anatuvika sisi wa Kristo. Yesu Kristo afise inyambaro atwambika twebwe wa Kristo, ila wao wanasema tutajivika sisi wenyewe. ariko bo bavuga ngo tuzokwiyambika twebwe. Wako na mavazi yao ambao wanavaa, bafise ivyo bambara vyabo bonyene. ndio mavazi ya kutembea uchi na mipondo ya ajabu ambao wanavaa, hawataki kufuata jinsi Yesu anavyotaka wavae. Izo rero nyambaro zo kugenda menya bari gusa, kuko ntibashaka kwambara izibakwiye nk'uko Yesu Kristo abivuga. Maana Yesu Kristo yeye ana mavazi ambayo anataka sisi tuvae, ila wao wanakataza. Utukubalie tuitwe kwa jina lako, tuitwe wa Kristo, ila wao wengine tuachie sisi wenyewe. Yesu Kristo arafise ivyambaro agomba ko twebwe twambara atwambitse, ariko bobo bavuga ko bafise inyambaro zabo, ivyo bambara bobo batagomba ivyo vya Yesu Kristo, Sasa ariko bamwitiriwe. ila sasa tulishazungumza kuhusu neno la Mungu. Rero turamaze kuvugana ku ijambo ry'Imana. Ndicho chakula ambacho sisi wa Kristo tunahitaji kutumia. Nico cyo kurya twebwe abakristo dutegereza gufungura. Neno la Mungu kutoka ndani ya Biblia. Ijambo ry'Imana rikuye muri Bibiliya. Hapana mambo ya unabii, watu ambao wanajifanya wanabii kupata. Atari ibyo uvugishwa by'abantu bigira uvugishwa, oya ijambo ry'Imana. Kanisa bibiarusi wa Kristo anastahili kulishwa neno la Kristo kwa sababu ni mume wa Kristo mwenyewe. Ni ukuvuga ishengero ariwe mugeni wa Kristo arafise indya ategerezwa kugaburirwa n'umugeni kuko ari we bwabo. Ni Biblia. Ni Bibiliya. Neno kutoka ndani ya Biblia. Ijambo rivuye muri Bibiliya. Si hayo maneno ya watu ambao sayo majambo y'abantu baza hapana. oya. Hayo yanafuatilia yanakubali wale makanisa ambao hayataki neno la Kristo, chakula cha Kristo, wanataka maneno yao wenyewe wanachukulia. Ni ukuvuga ayo majambo ntibagomba ijambo ry'Imana, ariko bagomba amajambo bikoreye bonyene niyo bakunda. Ila wanamuomba Kristo, utukubalie tuitwe wa Kristo, tuitwe kwa jina lako. Ariko bagasaba Kristo ngo utwemerere tukwitwirwe twitwa ba Kristo. Sasa hivi tuko tunafika kwa lile neno linasema hivi, hatuhitaji mavazi yako, tutajivika sisi wenyewe. Turiko turashika kuri rya jambo bavuga bati ntidukeneye ivyambarwa vyawe, tuzokwiyambika twenyene. Sasa ndio hivi siku tunaangalia hivi mavazi gani ambayo wao wanavaa na yale ambayo Kristo anataka tuvae. Aha turiko turaraba mbega n'ivyambarwa nyabaki bambara n'ivyo Kristo yambika. Wiki iliyopita Mu biheze maana tuliwaonyesha wazi, twaraberetse ku mugaragaro tukawaambia hivi, kandi tubabwira ngo ukianzia hata Agano la Kale naho uhereye kuva mu isezerano rya kera na hadi mpaka Agano Jipya, gushika mu isezerano risha, hakuna mahali ambapo Mungu alitembea pamoja na watu wenye mapambo mwilini. ni ukuvuga ntaho Imana yigeze igendana n'abantu bafise ibisharizo ku mubiri, Hao ambao wanajipaka barabarani, abo bisize hao wanajipaka mawanja, abo bisiga n'ibindi bintu. hakuna mahali Mungu alitembea hapa. Nta hantu na hamwe uzosanga Imana yagendanye nabo. Tulisoma mstari wa wana wa Israeli kwa safari. Twarasomye umurongo we igihe Abisirayeli bari mu rugendo, Walitoka Misri wakiwa na tabia kama watu wa Misri. bari
bibahindura amabara. Walipofika njiani, bashize mu Mungu nzira, akawaambia, Imana akamwambia Musa, arabwira ati Mose, mimi siendi pamoja na ninyi. jewe sinjana namwe. Musa akaambia watu, Mose abwira abantu, watu wakalia sana. abantu bararira Sasa cyane. Mungu kama haini na sisi tutaenda wapi? Ati none Imana nitajana natwe tuzoja hehe? Mungu akawaambia, Imana irababwira, nikiingia katikati yenu, ati nini nashika mwebwe, sekunde moja taumaliza wote. ni ukuvuga mu sekonda makeya nzoba ndabarangije. Sasa tufanye nini? None dukore. Mungu akawaambia, Imana irababwira, fueni hivyo vitu vyote vya mapambo ambavyo mmeweka kwenye miili yenu. irabwira iti nimwambure ibyo bintu byose byo kwishariza no kwihindura mufise ku mibiri yanyu. Utafuta hiyo marangi yote mawajatoa. Muhanagura ayo mabara yose mwisize n'ibyo by'amawanga. Kama sivyo tawamaliza. Atabukunda amabara. Make walivua, Baratambuye, waweka pembeni, babishira iruhande, wakavitoa kwenye miili yao, babitura ku mibiri yabo. wakajifuta vyote ambavyo walikuwa wamejipaka. Ni ukuvuga babahanagura byose ibyo barisize. Mungu ndio akaona kwenda pamoja nao. Imana niho yakubonye kujana nabo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe Hiyo cyane. tulisoma Jumapili Ivyo nibalisonye kuwa Mungu hano. na niliwaambia mweke hiyo mstari. Kandi nababwiye ngo mubiri kuri murongo. Na fasi yote tukisoma Agano la Kale hivyo vilivyoandikwa. Igihe ahantu hose usomye mu isezerano rya kera nuko bimeze. Na Agano Jipya No mu isezerano rishasha. kipindi hiki chetu sisi wa Kristo, Iki gihe cyacu twebwe Kristo. wale ambao wanapenda kusema ati hayo ni mambo ya zamani, Abo bavuga ngo ivyo mu byari bya kera. hivi sasa Ubu rero katika Agano Jipya mu isezerano rishasha tulisoma mstari nitwasomye umurongo ndani ya waraka wa kwanza wa Petro mu cece cya mbere cyanditse Petero. sura ya 3 mstari wa 3 mpaka kuendelea kidogo. Igice cya gatatu umurongo wa gatatu kubandanya gatoya. Mungu alionyesha mavazi ambayo, mapambo ambayo sisi hatustahili kuwa nayo, Imana yaranditse ibyo twebwe tudakwiye gushira ku mibiri yacu, na akaonyesha mapambo ambayo sisi wa Kristo tunastahili kuwa nayo. arerekana ingene twebwe dukwiye kuba tumeze. Fungua pale kwa hiyo mstari tena, Ugura aho alafu baadaye tuendelee. ntabwo twabandanya mu cece cya mbere cyanditse Petero igice cya gatatu. Tuende pale mstari wa 3. Tugere ku murongo wa gatatu. Nasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Ugushaza kwanyu nikube uko kurukora ko gutsiba imishatsi cyangwa uko kwambara izahabu cyangwa uko kwambara impuzu nziza. Okay. Hiyo mstari wa 3. Uwo ni umurongo wa gatatu. Maana hiyo inapigwa marufuku na Mungu. Ni ukuvuga ibyo vyirukaniwe kure n'Imana. Mungu akubalena kitu hicho. Imana ntiyemerana n'ibyo. Hiyo tunafaa Biblia tuiongee jinsi inavyosema. Ibyo bikwiye ko Bibiliya tuyivuga n'ubizima. Tuongeze tusipunguze. Nitwongereko kandi ngo tugabane. Kama kuna ya Kifaransa soma hivyo. Niba ufise Bibiliya y'Igifaransa yisoma. Kama kuna ya Kiingereza soma. Niba ufise y'Icongereza yisoma. Kama kuna ya Kibembe soma. Niba ufise Bibiliya yo mu Kirende soma. Mstari wa 4. Umurongo wa 4. Mungu anapiga marufuku hayo, anaunga mkono mengine. Imana yangivyo igashikirira. Sasa mavazi anataka tuvae haya. None imyambaro igomba kutwambara ni yayo. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu. Hiyo ni pambo. Pili, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Ariko kube uko umutima uhishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Kuwa na roho ya upole Nukuvuga kugira umutima utekereje na utulivu, utekereje, hilo ni vazi, iwo n'umwambaro, hilo ni pambo. nukuvuga ico ni gisharizo. Watu hawataki kuwa na hivyo, wanataka vitu vya kuonekana nje. Rero abantu ntibagomba kugira ivyo, bagomba ibintu biboneka hanze. Mstari wa 5 unasema, Umurongo wa 5 uvuga, maana hivyo ndivyo walivyo
waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo. Zamani kulikuwa wanawake watakatifu. Kera hari abagore batunganye na kulikuwa wanawake wasiokuwa watakatifu. Hari n'abagore badatunganye. Na leo kuna wanawake watakatifu. Uno munsi hari abagore bera na kuna wanawake wasiokuwa watakatifu. Ariko kandi hari n'abagore bateza. Sasa kuna mavazi na mapambo ya wanawake watakatifu. Leo hariho inyambaro n'ibisharizo by'abagore bera. Si hivyo ambavyo wanawake wanakimbilia siku hizi na makanisa. Si hivyo abagore birukira uno munsi mu mashengero. Maana msao kwamba uwe na roho ya upole. Nukuvuga ugire umutima utunganye ugito. Na roho ya utulivu. N'umutima utekereje. Watu ambao wameshaokoka. Abo n'abantu bamaze gukizwa. Okay, sasa tuangalie mavazi ya kiroho ambayo Mungu anataka tuvae. Turale ivyambarwa vyo mu buryo bw'imwene Imana igomba kutwambara. Okay. Vazi la kiroho ambalo halionekani kwa macho ya kawaida, umwambaro wo mu buryo bw'imwemu utaboneka ku mugaragaro, ila matokeo ya vazi hilo huonekana kwa mambo ya kiroho na unaonekana kwa namna yake nyingine. Ariko ingaruka cyane ibyo nyambaro ziboneka mu bundi buryo. Tunataka tuzame Biblia itaki tuonyeshe. Tugomba Biblia itwereke. Maana ya wanawake hawa ni makanisa wamesema kuwa hata mavazi watavaa mavazi yao wenyewe. Yaani ule mstari ambao tulisoma, angalia ya Isaya 4 mstari wa kwanza. Nukuvuga n'aba bagore bavuga ngo tuzokwiyambika impuzu zacu, ni wa murongo twasoma muri Yesaya 4:1. Sasa hawataki mavazi ya bwana wao. Ntibagomba ivyambarwa ila wanamwita Kristo kama bwana wao, ni kwa jina tu, waitwe kwa jina la Kristo, ila hawataki mambo yake, hawataki chakula chake, hawataki mavazi yake, kwa sababu wana mambo yao wenyewe. Ariko bagomba kumwita Yesu Kristo nk'umugabo w'ishengero cyangwa umugabo wabo, ariko ntibagomba ivyambarwa batanga. Tusome Isaya 61. 61 Isaya. Dusome Yesaya 61 mstari wa 10, fungua pale. igice c'icumi, ugurura Biblia yawe. Tuone mavazi ambayo yanatufaa sisi wa Kristo ambao tunastahili kuvaa. Tugomba turabe ivyambarwa bidukwiye twebwe abakristo dukwiye kwambara. Isaya 61 mstari wa 10. Yesaya, igitabo cha Yesaya 61 umurongo w'icumi. Nasema hivi, havuga ngo nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. nzonezereza cyane uhoraho, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akasasa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nguko umukwe ashazisha igitsibo, kandi nguko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Sio kwamba kama jinsi bibi harusi anavyojipamba, hawa wakidunia jinsi wanavyojipamba, nguko umugeni yishariza, hawa wakidunia abo bisi. Bibi harusi akijipamba, kuna nini sema anajipamba? Nukuvuga iyo umugeni yambaye agomba gushaka murazi ngene yishariza, na bwana harusi iyi mambo ya kidunia jinsi anavyojipamba kuna nini, kandi ningene umukwe muri ibi bintu by'isi yambaye. hayo mapambo
anavika yule ambaye ameshamwamrisha. nukuvuga kuba ufise agakiza muri wewe n'umwambaro Imana yambika abayizeye. Wale ambao ndani ya makanisa ambayo yanataka yaitwe kwa jina la Kristo tu, bajya bari muri haya mashengero agomba kwitwa Yesu Kristo gusa, maana wokovu wengi hawana. nukuvuga agakiza benshi nako bafite, maana hilo vazi hawana, hawana uwo mwambaro cyaco gisharizo ntacyo bafise, kwa sababu hiyo ni vazi la ndani ya moyo, kuko iyo ni nyambaro y'imbere mu mutima, ila wanashughulikia mavazi ya nje, ariko biyukira kurondera imyambaro y'inyuma, ila vazi hilo hawana nalo. ariko imyambaro cyangwa impuzu nk'izo nako bafise. Akasema amejifunika vazi la haki, ni ukuvuga yanyambitse umwambaro wo kugororoka, kwa kwamba vazi la haki ni vazi lingine ambalo Mungu anavika wale ambao wameshamwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wao. ni ukuvuga uwo ni umwambaro abakristo bambikwa n'umwami wabo, Na yule ambaye ameshamwamini Kristo kama Bwana Mwokozi wake, umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, maana anapata wokovu wa milele. kuvuga aronka agakiza kadashira. Hiyo ni vazi ambayo anavikwa. ni ukuvuga iyo ni impuzu cyangwa imyambaro umwambaro yambikwa. Baada ya kuvikwa vazi hilo, amaze kwambika uwo mwambaro anavikwa haki. yambikwa ukuri. Maana ndani ya Kristo Mungu anatuona tuko wenye haki mbele za Mungu. muri Yesu Kristo Imana itubona ko turi abanyakuri imbere yayo. Sasa wengi hawataki kuvaa hiyo vazi. Rero benshi ntibagomba kwambara umwambaro, Wanataka uwanja ni kila kitu hivyo vya nje, ila mavazi haya ndiyo Mungu anataka aonekane ndani yetu. ni ukuvuga bagomba kwisiga bya bindi byirabura bisiga ku ngohe n'ibindi byo guhindura urukoba n'ibindi byose byo gushaka. Basi ndio mambo yalivyo. Niko bimeze. Unaweza ukaona kupambwa kunafananishwa na mapambo ya mataifa. Urashobora kubona ko gushaza cyangwa kwishariza gushushanijwe n'ibintu by'abisi, Lakini kiroho inazungumzia nini? ariko mu buryo bw'impemu bivuga iki? Hapo tushaona pale aha twamaze kubona kiremba ni ukuvuga ambao wanavaa bibi harusi. kijya mwitwikiro. Basi tushaona kwamba ni mavazi, ni mapambo, wokovu na kuwa mwenye haki. Twamaze kubona ko ari ibyambarwa, twamaze kubona yuko unagakiza ibyambara. Sasa tunaposoma Zaburi, sura ya Zaburi ya 149, ni ukuvuga dusomye mu gitabo cya Zaburi 149 mstari wa 4, umurongo wa 4, Zaburi 149 igitabo cya Zaburi 149 umurongo wa 4, mstari wa 4 nasema hivi: umurongo wa 4 uvuga ngo kwa kuwa Bwana anawaridhia watu wake, huwapamba wenye upole kwa wokovu. kuko Uhoraho ahimbarwa n'abantu biwe, azoshariza abaciye bugufi, abambika agakiza. Unasikia kwamba hiyo ni pambo, urumva ko uwamwambaro huwapamba wenye upole. ni ukuvuga arabambika abantu batekereje kwa wokovu. agakiza. Hiyo ni vazi uwo ni umwambaro ambalo Mungu anataka tujipambe naye, Imana igomba ko twambara, na hivyo mambo yalivyo. niko bimeze. Tunaposoma Mithali sura ya kwanza iyo dusomye mu Migani igice cya mbere mstari wa 8 na wa 9, umurongo w'umunani w'icenda, kuna pambo lingine pale hariho ikindi cyambaro limefananishwa na pambo la kidunia. rigereranywa n'icyambaro cyo mu isi. Mithali sura ya kwanza mstari wa 8 na wa 9 Imigani igice cya mbere umurongo w'umunani w'icenda inasema hivi: avuga ngo mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mkufu shingoni mwako. mwana wanje, umva inyigisho ya so, kandi ntute ibwirizwa rya nyoko, kuko bizokubera umugara w'ubuntu mu mutwe n'imigufu mu izosi.
Na unajua kwamba watu wakitaka kujipamba wanavaa viremba kichwani. Urazi iyo abantu bagomba kwishariza bambara umwitwikiro mu mutwe, na wakitaka mavikufu yani mashenete shingoni, kandi bagomba kwambara imigufu mwizosi. Kuna wengine mahereni, kila kitu. Hari abandi bashira ibintu birekera ku matisi. Sikia kilemba au kilemba mwetu tunazali kubati. Iyo umvirizo mwitwikiro tuteza kwambara. Nasikia mkufu yani shenete ambao tunazali kubasiwa. Kandi umvirizo mkufu w'igiciro tuteza kwambara twebwe. Sasa mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako. Havuga ngo mwananje umva inyigisho ya so, wala usiache sheria ya mama yako, kandi ntutibwirizwa rya nyoko. maana hiyo ni pambo. Ni ukuvuga ico ni cyambara. Hayo mafundisho ya wazazi, inyigisho z'abavyeyi, kwa maana hayo yatakuwa kilemba kwako, kuko iki kizoa umwitwikiro kuri wewe, na kilemba cha neema kichwani pako. Kizoa ichitwikiro c'ubuntu mu mutwe wawe. Kuna watoto ambao hawana adabu kwa wazazi wao, hari abana batagira ku bavyeyi babo, watu wanatolea adabu wazazi wao. Ni ukuvuga bakengera abavyeyi babo, hawataki kusikia mafundisho ya wazazi wao, batagomba kumviriza inyigisho z'abavyeyi, hawataki kuvaa kilemba hicho cha kutii mafundisho ya wazazi wao. Ni ukuvuga ntibagomba kwambara iki cyambara cyo kumvira inyigisho, ile wanataka wavae vilemba vya kichwani vya kuonekana vya nje, ariko bagomba bambara ibintu biboneka hanze ariko bitwikira. kuwa na adabu, hawana adabu, ariko ntibafise indero, hawazingatii mafundisho ya kweli. Ni ukuvuga ntibagumya inyigisho z'abavyeyi. Mungu hawezi tembea na watu kama hao. Imana ishobora kugenda Wanataka wajionyeshe kwamba nje wanapendeza kwa nje, ila ndani hawavai chochote, hawana mapambo ya Mungu ndani yao. bagomba kwerekana ko ku mubiri bashakije, ariko imbere mu mutima atabisharizo vy'Imana bambaye. Maana unapotii mafundisho ya wazazi, Igihe wumvira inyigisho z'abavyeyi na kuwa na adabu kwa wazazi, kandi ugasonera abavyeyi, unafanana na mtu ambaye anapendezwa wakati anapovaa mkufu shingoni. usa n'umuntu yerekana ko ashakije mu kwambara umugufu. Masheshenete ya Mungu ni kuwa na adabu na kutii mafundisho ya wazazi. Ukuvuga ko umugufu mwiza Imana yandika ni ukugira imbere no kumvira abavyeyi. Sasa hapo hatii wazazi ili anajivika mashenete ili apendeze, ila hiyo haiko vazi ambalo Mungu anataka. Anataka utii na kutii wazazi. Niyumvira abavyeyi ariko acagomba kwiyambika imigufu n'ibindi vyambarwa yitwikiriye, ariko ivyo ntibigira ikimazi, bifise ikimazi ni ukumvira Na hivyo vyenye Mungu hapendi, hivyo tunaona mbele za Mungu, zikatugira abantu beza no kuba dushajije imbere y'Imana. ndio tunachozungumziwa hapa ni mapambo ya wokovu ambayo tunapambwa na Mungu. Ikiriko kiravugwa hano ni vyambarwa vy'uburyo bw'imwemu twambikwa mu gusharizwa n'Imana. Mapambo mengine ni haya. Ni ukuvuga ibindi vyo gushaza nini. Ufunuo sura yake ya 19, fungua pale. Ivyashiriwe Yohana igice c'19 mstari wa 8. umurongo w'umunani. Sasa tumalize hii, tusimamishe ya fundisha ya Yesu, tutaendelea, tutasimamisha. Fungua Ufunuo 19 mstari wa 8. Nasema hivi, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa vy'ukugororoka vya leta. Mavazi mengine mazuri, Ibindi mpuzu nziza ambazo Mungu anatuvika sisi, impuzu Imana itwambika, ambazo mavazi ambayo yanastahili kuonekana kwetu sisi kama Wakristo, impuzu zitegerezwa kuboneka muri twe nk'Abakristo. na nisema kwamba kitani nzuri, Ni ukuvuga impuzu nziza, maana kitani nzuri ni
shati mweupe, shati yera, kofia mweupe, ngofero yera, maana saa mweupe, isaha yera, kila kitu cheupe, ikintu cyose cyera, anapendeza, araberewe kwa watu hivi, kuma anapendeza kila kitu, araberewe. maana hata modeli ya siku hizi kina mama unakuta nguo inafanana na kiatu, inafanana na begi lake, inafanana na kitambaa cha kigo. Ugiye kuraba n'inyambaro zibigezweho kuba mama, usanga n'ikirato kirasa n'ijipo cyangwa n'inkwembe, kirasa n'umupira, kumbe n'igitambara kirasa. Ila kwa macho unaona ndio anapendeza. Ni ukuvuga uri kuramuraba ku maso urabona kashaje. Na yeye anafanya vile ili apendeze. Kandi nawe nyine akora bijya kugira ngo ashaza neza. Anataka watu waambie mnapendeza. Kandi anezezwa agomba ko abantu bamubwira bati uwarewe. Kama akivaa tangu asubuhi mpaka jioni hajasikia mtu anamwambia kama unapendeza. Ni ukuvuga yambaye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba atararonka umuntu amubwira ati uraberewe. Hiyo kwa watu hawaweza kuivaa. Iyo munsi nazo sura kuyambara. Si kweli? Ukosa ukuri. Hata vaa. Nazo yambara. Itake kwa ya bei. Igombe y'igiciro. Na ndio maana nyinyi mnapenda kufarijiana mara nyingi. Nico gituma mwebwe mukunda kuremeshana. Maja, nimpendeze, nisio mpendeza, unapendeza, ndio unataka kutie moyo abakia na vali kwa vizuri. Nukuvuga ababerewe, abataberewe, uramubwira ngo araberewe kugira ngo abandanye kwambara izo Maja umtie moyo tu basi. Nukuvuga umutende, yaani umfurahishe. umunezeze. Unawewe unapendeza. Uramubwira turaberewe. Sasa kitani nzuri ambao unataka tuvae ni hii. Impuzu nziza Imana igomba ko twambara Nyeupe yera, ambao watu wakituona abantu batubonye wakituangaza kuanzia chini mpaka juu, baturaze kuva hasi gushika hejuru. Ndio kitani nzuri ambao Mungu anataka ionekane kwetu. Iyo mpuzu nziza Imana igomba kutubonekako Ni matendo mema, ni bikorwa byiza. hiyo ndio kitani nzuri, Iyo niyo mpuzu nziza, hiyo ndio vazi nzuri. uwo niwo mwambaro mwiza. Watoto wengi hawana matendo mazuri. Abakristo benshi ntibafise ibikorwa Baki byiza. chuki zinajaa ndani yao. Ni ukuvuga urwango rwuzuye, Wanakaliana kufariziana vibaya. ni ukuvuga bagenda bahigiranira kugiranira, Maana hawana matendo mazuri. ntibagira ibikorwa Maana byiza, dhambi zinaonekana kwao, ibyaha biboneka mu mambo bo. ya kasoro kwao. Ni ukuvuga ibintu by'ingorane muri bo. Ila anataka avae kitani ya mwilini wamwone kwa macho, ila matendo mazuri, kitani nzuri ya Mungu hana. Ariko agomba kwambara ibyambarwa byiza biboneka ku mubiri, ariko ibyambarwa by'Imana muri bo bitari. Maana tuliona kwamba mwanamke ambaye alikomanisha vitu ya mapambo kwa wanawake ni Yezebeli kama Ni zamani. ukuvuga twarabonye ko umugore yatambutse kandi akagwiza ibyo bintu byo kwishariza by'abagore ni Yezebeli. Sasa kwa hiyo Biblia ilikataza tuliposoma mstari tusifuate mafundisho kama yale. Rero Bibiliya yaratubujije kugira ngo ntidukurikirane uwo murongo ngo tujane nawo. Maana watu tufahamu kweli ya Biblia na jinsi tunastahili kujipamba na mapambo ambayo Mungu anakubali ili tuwe nayo. Abantu rero dukwiye kumenya ukuri ko muri Bibiliya n'ibyambarwa dukwiye kwambara by'ukuri biri muri Bibiliya. Hata naona kitu kimoja kumaliza. Kagababike kinama neza. Hao waimbaji wa injili ambao wako nchini duniani na kwa Tanzania kila kitu tunapenda kusikiliza nyimbo zao mara nyingi. Aba baririmbyi b'ivugabutumwa dukunda kumviriza mu bihugu bitandukanye, turakunda kumviriza. Tunakwenda kwa tunajua sana, tunasikia nyimbo zao zake sana kabisa. Hariho umwe tuzi kandi tuzi cyane dukorera kumviriza indirimbo ziwe cyane. Wako Tanzania kwa kwetu. Aho Tanzania iwacu. Nilimuona kwenye mtandao anahubiri kanisani hivi. Naramubonye ariko arigisha muri ibi bintu bijanye n'imbonesha kure bigezweho. Alisema uongo ambao kwa kweli ukanizungusha kichwa kabisa. Yavuze ikinyoma kidasanzwe kiranzungurusa mu mutwe. Akaambia kanisa, abwira ishengero, na kwa unajua wanawake wengi. kandi hari abagore benshi. Akaambia mbele za Mungu, arababwira ngo imbere y'Imana, ili Mungu aone kwamba unafanana vizuri, kugira ngo Imana ibone kusa neza, tena akufurahie, kandi Imana ikunezere,
kusikia hata nyimbo zake. Ni ukuvuga uwo munsi naciye ntangura kutanezera ibintu Kwa sababu anasema kupabesha. Mbona zipenda sana? Nazikunda cyane. Niko nazo. Ndazifise. Hizi zisikiage. Ariko usinzungu. Anadanganya watu. Arabesha abantu. Sio kweli. Sukuri. Unaona? Maji sio kweli. Ni ukasukuri. Sababu hiyo wengi sasa wanaunga mkono hivyo ile sio kweli. Leo benshi bashirikiye ibyo ariko siko kuri. Ila tufate mambo ya kweli. Ariko dukurikirane gushaka kukuri. Mungu awabariki. Nani wahenza.